kalender hujungi Meghalaya Autumn Calendar ajar apusan kabangi penbena yakini ki festival di Bakentub ke Mega Kayak Festival Benai Risau Katsau hadu kat Tarik ka 7th hour 4x4 off-road challenge Nangtahu Naiwieng Katsau bat Katsan Tarik Shillong Cherry Blossom Festival Tarpo hadu aku Tarik Shillong Lit Fest but Benai Nokra aku pra hadu aku Pendai Megong Festival Katway hadu Katlai Tarik Winter Date Nalojo kini ka CMGMP Jongki Nong Ruai ki Nong Tem nagani kecela kan dikaya kesgi di ke jumi ke skum sibenda jong kan ka ban abdi ip ka don sakani kan Nong Ruai Nora Fatehi na Morocco ka badon bun bah ki bapek ki ba follow ya ka music jong ka India but ka ba la perform ru ka FIFA World Cup Qatar fajar atbar bagan shimenta kan ka festival ka Katsau Tarik November di ya kan seni ke baar kita ngin don mentah pering kecing keren bat kat bukan ki artis bat min sa penona apa ba hadir membahas seni di malor kan jong ni kat tu ni naki jing mi na kan ni ke ha ke jing idei bat ke jing kiu jong kayok kot ke jong ke kedai ke ba ai mensia mengi kum besoka don tip sepi ba mencap stem lingba ke Megong Shillong Cherry Blossom Brian Adams concert Alan Walker Ed Sheeran Winter Tales but Lit Fest ka sarkar kala lut la invest at Pyllait point sanpau crore but kajing mi jing yonong kabang ong ka economic stimulus kabapun kiu ya kayo okot na kani ka at Pyllait point sanpau crore kani ka economic stimulus kalau mi si spa like Pyllait point sanpau crore